jotrono sari kaham kaham no tongmaina kaisa MBB University o Kokborok ni PG course chengja kasangap jotron saimano unke ajago registration choli tongo 28 tarik ni simi choli mani 3 tarik oga jora choli nai unkhana haima tongo unke application ba registration khlaima o kabangma student dog no kusajak unkhana kabangma student dog no problem face khlaima tongkhana hanai message rok nogo an YouTube channel o comment rok rojak nogo Gabon tu nang kisah serai kelainani bagi bas serai tam boh heke kelainani ro sana ni hani paypi kya hai ta angke jeng saima no motor belai tong mani kok jeng tabu MBB University bo Kokborok bai jeng MA eba postgraduate ma kelaisene ingke tabu apply kelai thani se kesalai jak ingke tamung lai nai hai ta angke apply kelainya ni bagi tam kelainya nang nai norok MBB University ni web page show hamna ni nang nai MBB University ama ke Maharaja Birvikram University home page thangka borni home page o thangka angke no o jaga oi ko admission notification ama choli tonga na norok oro click khlai di oro click khai kya angke no borok ni o jaga ko notification tai link rojak biang ti hapna ni nang gang ke ko link rojak Ingke all link no norok all link o hap nani nang nai ingke all link o hap kangke jodi all link or to link click dan auto ya ingke abono copy paste mana khlai mano copy paste khlai angke banor supan silagi copy paste yang tokha aike abono norok copy paste khalai Google o thangai MBB or MBB tam MS rok khai dong MBB University .in inke o page phayan iko Maharaja Birvikram University ingka o jaga register oro norok hablai di inke oro register hab kangke Nontam ta on fill up makha gena puila hete applicant full name date of birth applicant email re-enter application email address password nango jaga nini mote ke sanamui nanai engke password sanam puila ni capital lo tarpore alphabet o sei engke u corona di number jemon 1 2 3 4 engke tai o symbol hairo ba abro hash ro kono kaisa seng na di ta engke total 8 character nang nai total 8 digit nang nai ye mobile number o teise mobile number ro o captcha ro register khlai ke no nini form fill up ja nang mani phai nai inga angke thanglai ka ni khanao khailai ka ni khanao nga angke jeng tabu sabu apply khlai man angke apply khlai man nai rong kha Kokborok je graduation level je BA porifru Kokborok honors nai porinai jemon tabu je major nai porinai rok borok apply khlai mano tai minor nai porinai rok ba elective nai porinai rok borok apply khlai mano ke oro je internal porinai rok obrok les hajai gya ke je 6 semester tabu je 6 semester exam ri paikha boroni result manyako result nong khoriako e khanamani MBB University na under je Maharaja Birvikram ko college by Birvikram Memorial College में BBMC college रखे result मान खाने खानाओ बरोके तो already no complete 6 semester इनके बरोक तो apply खलाई मान complete नहीं रही no इनके जब ताबुक जे पाया को result मान्या को बा आगे नहीं जे मान जरूर तो problem करी बरो नहीं तो complete नहीं बनो के जे पाई जे ये बरो टी appearing नहीं रहना नहीं ना इनको ओ appearing रमा जागा वो mark renani jaga keri ke appearing rok to senga ye mark rima ya ke 5th semester jora rong ni rudi ni sajak mani tong ingkar 5th semester rong ni renani bo kuno kolom sikri appearing hne rekha kan se fuju phonu ya hangke ke class 10 by 12 mark rakhai no tai kuno se mark rojane keri hne khorosa khorne student rok sahar ang to khlai nai je ya e khlai ne nga ba kwang process tong na ni ko nge o jaga wo
goro thangi norok khlainai di hangka angke abo haing hangke ano khoroksa sabu saka omo haino ungkha hingke tam khlainai hingke যদি omo hainongui tongo hingka angke omo borokni university o admission branch o thangui norok jogajog khlaimano hingke o jaga o borok phone number irikha o phone number o norok call khalai naimano o phone number o call khalai singui naimano tam songnai जों तो कैंडिडेट जे Kokborok MA फरायनानै बगि एप्लाइ खालायखा एप्लाइ खालायमाने जाबाय एफियारिं रिडि खांके बिएनि मार्क रोजांनायनि कलमसे गरै बा फासे फाया मार्क रोनानि जागासे गरै इनके बाहायके खालायनाय हायता अंके एफियारिं रोखांगे तो मार्क रोजागेन फायसेना इनके एफियारिं जुदि एग्जाम रोनानि हिंका कासे जों मार्क रियाफोन चलखामके किन्तु अमो तो एग्जाम सिनाया अमो तो डायरेक्ट मेरिट लिस्ट जे मार्क बांके बरनो बाहायके सिलेक्ट खालायनाय बरनि मार्क सिकरि इनके आबनो इको ईमेल बो नरनि आबनो स्क्रीनशॉट रुई फुनोगुइ रिमानो जे नरक एफियारिं रेखाके मार्क रोनानि जाखरि अमो ताम खालायनाय हनै नरक आजागा सोंगि मान ओ इको ईमेल एड्रेस आहायाके कल खालायनायमोन तै कायसा बेलाय काहामके एमबीबी यूनिवर्सिटी नि एग्जाम ब्रांच थाङि नरक किसा सोंगि नायमान अमो हाके फायो नरक जे खालायमानि बाक्सा तो खालाय पायखाना अंके बिएनि मार्क मारियानि साव हायतांके आ मार्क से मारिया कोंगांगे बाहायके नि मेरिट लिस्ट मुं नंखरनायगा आनि मति तो अमो हाके तो मेरिट लिस्ट मुं नंखरगला अंके अमो हाके बरनो जदि साहया हंगा कंप्लेन रिया हंगा तो नरकनि फॉर्म फिलअप रक खालायमानि कुन लाभ दंला नरक बुंसो फायगला तांगे मेरिट लिस्ट बुं फाइनल बायदि नि मार्क तंनानै नांना जे मार्क काहामबो से मेरिट लिस्ट फायनाय इंगे नि मार्क सि नुक जायगा मार्क सि रिमाइना के बाकी मेरिट लिस्ट फायनाय इंगे आबनि बागैनो जे स्टूडेंट दंना आं सानानै मुसुङो नरक एमबीबी यूनिवर्सिटी थाङि किसा सोंगि नायदि बाहायके खालायनानै इंगे एपियारिं रिडि खांके बिएनि मार्क सि रोजांनाय फाया आइता अंके ओ जागावो जों अरो गाइडलाइन जों तब किसा गाइडलाइन नायनाय लेनो अरो तो नुका इको Kokborok 13 अगस्त एडमिशन डेट दै तंगा 10 टाइम सिम 12 टाइम बिसिम मा हाबनाय इको रूम नंबर 304 डिपार्टमेंट ऑफ Kokborok सेकंड फ्लोर अरो नरनि प्रोविजनल एडमिशन प्लस काउंसलिंग आदि नंगि तंखा इंगे नरनि मेरिट लिस्ट नंखनाय को 11 तारिख डिस्प्ले एंगै बा वेबसाइट दको नंखनाय साबसाम माननाय इंके अरो इको फॉर्म फिलअप के 3 अगस्त लास्ट डेट 3 अगस्त नि फुनगै तंखा अंके ओ जागाव ताई कुनो एग्जाम नि कक साजाय ग्यां डायरेक्ट मेरिट लिस्ट माने मार्क जे काहाम बोनो माननाय Kokborok नि मार्क तो 70 एबाब रक गोबां मा 80 रकसो काबायना बाक्सा अंके आं जे आसामानि 65 68 बा 72 73 बरक मा हाय नम्बर जे मानजाग्रा बरनो मानानि चान्सेस तो इंके नि 50% दो 55% दो 60% दो बर मांगला हाय मा तो तांगा सीट कम सीट 40 ता बा 50 ता से सीट देंगा इंके और आं क्राइटेरिया जा दं नायग्रा ना इम्पोर्टेन्ट कैंडिडेट और तो नरनि पाजि करो फुटुरो करो मारनाय तै ओ जागा ताम सानाय ना पासि थांगा only one application form should be submitted for one course program. Okay. Candidate appearing in the final semester examination applying for admission should submit the mark sheet of final semester successful completion within a stipulated date to be notified by the university. Otherwise, his her candidate for provisional admission will be cancelled in spite of having merit position in the merit list or in spite of getting admission to any program. Maharaja Bir Bikram University reverts all right to change notification at any point at time application of foreign final semester ne aro norok ogorin chaw candidate appearing in the final semester examination and applying for admission should submit the mark sheet of final semester kenor jodi 5th semester ngai to nor 5th 6th semester ni maya ngai 5th semester ni mark sheet mara nai ungkaro tai
Okay, Gaurav, for those applicants who have successfully completed graduation must upload the 6th semester mark sheet. However, those applicants who have appeared in the 6th semester examination must upload the 5th semester mark sheet. Iko ok sai dong. Je complete nya kongai 5th semester ni mark sheet upload khlai di. Inge a 5th semester mark sheet upload khlai ni jaga rok da tong ka ba khlai di. Inge mark box janai jaga to tong ko da kriyo mark sheet ma singmai na a hai rok pan ngi mano haita. Okay, তবে নরক ফিফথ সেমিস্টার মার্কশিট দङ আপলোড खालायदि जे एपियारिं रनाय रक हायता ओके आबोनो ताइसा आं क्लियर के सोङै दिनि सानानै मुजङो जे नरक एपियारिं रनाय रक जे रिजाल्ट माइnya खुरक नरक इउनिभार्सिटी थांगै सोङै दि एपियारिं लिरखाय जों मार्क बक्स आरो जागा रक से फुनुक जायगा इंगा कुनु प्रॉब्लम जानो मेरिट लिस्ट नंखर थानि आहाके नरक सोङै नायमानो phone ang waisa phone khlai nai meni miao phone ti sanai gori ring lengo phone romya gi email norok o email rogo norok sungui nai mano ba norok no reply jar norok ro hori nai mano ke aw bahike khlai nai rok nge thangi bon sungui nai man haita ke norok buji khana norok ni je sungmung tomarok ang norok no saka norok ni je sungmung appearing rekai bie ni mar nani jaga sekri ke ang bo khana ka bo ba nubu nukha appearing rekangai BA kuno mark runani jaga kari kintu marksheet upload khlai thani let to tong saimia ge appearing reke marksheet upload khlai jaga bo kri phanangai mano norba khata khlai ke saimia khlai tong hangke nor comment khlai sadi ke tai 3 tarik tong khote koi din tong kho nor thangai kisa singi ge je already apply khlai bekha ba BA ni mar rojaya kho gangke norok thangai singi soi bahake khlai jangnai abor kisa singi naiman ke chao tin baga asuk nong situn norna ang form fill up khlai ni kolok ma magi phunuk man liya haitang khlai man liya omo haike norok sungi naiman ke asuk nong situn